Рик Автодор акционерное общество Нюрбатағы салата быйыл бүлүү федеральный солга 2 контрагынан капитальный рөмөнлетин оңорор. 790-790 километрга дери былырын сағалабыт участагар барыта 15 аңар километртан быйыл ағыхын бүтерер быланнақтар. Маны серге 712-790 километрга быланнамыт. 9 километртан быйыл үхін эхил 6 километрын оңороқтара. В основном германской техникадан үлелебит. Ол күрдік Бомак, онна Вирген ден фирманнан үлелебит, укладчиктар бит, онна воллана ресайтлер бит әме германской. То билинге туругунан туох 12 машина хүрәдер. Ол бир объект алты машина, 2 объект каме алталы машинанан үлелебит бит. 4 бульдозер, 3 экскаватор, жай 12 грейдер. Бүлүү федеральный трасса капитальный рөмөнүгер саңа ниманы туханан үлелилер. Сир болотунатын үһә основанияны стабилизациялаһын бастыкы контрактка хүрбе 9 см, 2 контрактка 4 см тиер. Ол кенне 2 слой асфальт уруллуктах. Үч турбаны уже хирге урдут, апрелиттен хаңлан. Билин зем болтнуга киристибит. Күнгө 2 чан тахара турут. Күнүшке хеменен акбит параллельно пеноплекстетген уширениялар гайтетген хаңлатыбыт. Кудук материал бар товар, бәб настрой бітемеші. Онна осая отут кейлақ бригады үлелейдер. Солу капитальный рөмөннәһен бөгөргө түлетигер Рик Автодор акционерное общество Нюрбатағы салатын улахан команда төлелер. Сопардары таханан мастердар, диспетчердар, инженер, лаборант, геодезист, механиктар, регулировщиктар. Я машинайда бүтін тоқыдын исправигін ажабыт. Онда күннаға бүтатан километрин гуду бара уча уйда өткені. Күннай онна манды гүләли тұра өтілі, күністері түйіндері. Еникетен бүлүү федеральный трассаны бөгөргөтүү тупсары капитальный рөмөн түмүктеннәгенә Жархантан 790 километрга дери. Көнөн юрда асфальт солунан айынныр болохпут. Күннен Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениете, Нюрба.